Ibara mama, ibara baba, ibara awa bi Afrika sokwe asoro del mochichi bi Afrika nande mbisonda liti akwa singa titi vango asangu ti na molongo ni na kozondo ifanala so biachi kodro kota wa fango mbiti Faustin Archange to adira agodana bikwa utaso na gwatati bongi mbili na dokusala so a irni atene ACFPE ti ziyangati akusala susi amunengo na akusala ti mabokonga na akwa sti dengo buzena kodosisi iti be Afrika tinga sango mbili na ndoni bagosinga ti na mbageni ka tonga na Eurydice penguya ngana Justin Kakudamba. Bena yengu saki use bali use na ako ngu biati be Afrika amunzeti bela utonga na nzeti kwa. So akusala aeke tambula na yati nzeni aeke ndali nila si biati kodro professeur Faustin Archange Touadéra azina bikwa utaso yangati ya kusala ati nzeti kwa. So akotazo ti kodro ngana ti kodro wande adutida. Na peko ti mungo teneti lo solo gana ireti kundu. So abatneti lekirengo gireti matanga so. Aike mungo teneti lo solo gana ireti syndicat tia travailleur. So le kiri singila na biati kodro. So le kendurula kwa na teretia wa kusala. Mbri na pongo molongo ti lango okta ti bela uso. Na pekoni aike mungo teneti biati kodro solo faso. Titene kodro amai alimbi kusala agwena dawa. Akambeni nzeso izana sisi titene igboliti na tenti kwa na ti kodro ti. Igboliti titene ibana lege wasi azuti kwa alimbi ti wa dutinzoni. Parce que ton azuti kwa si le que soigner tes le journée après. Ton azuti kwa si amongetulo akagone kon journée après. Dans le quoi si le que ton là sur le goût ou tertulo ou tertulo à gan le pono betulo nando quoi na que journée après le betulo à kilo ni là gouvernement ils ont assez c'est titane il est que les geti tout ingota tout quoi et que boliti na syndicat na dit secteur privé aussi na kota tout titane il est que gereti tout ingoti azuti quoi. Donc, à quel côté on mingi et monde so quoi tenir boliti il faut quelqu'un à côté so et que ça n'assiste dit tenir il est que greti quoi il est d'une journée de titi à je ça me quoi d'accord parce que kodra que mai qui n'a dit quoi et quoi ni so aka zo ça quoi ni là que ça dona ça nanga mutala quoi kodra que bona devant andembe so abida fini ango boti quoi ti sarmonti tene kodra bona devant mingi à quelque tene digitalisation n'ambena et quoi après aussi informer à mon ngeti nani petit ikukungwa pe parce que gigi akatambula bona nduzo ambena kodra que quoi il faut mon ngeti aussi quoi apinga amanda fina a kodeso tene la sara bon que izia kitando kwa ti manangwai a pialo so dit tene moi la so ala ligne ton ala sigina tati ko la wa bina isara ala manda bina iti kwa ton ministeri ton so bazo e ba ambina basika so agwe ti wali na ti koli ala manda gina njeuse ala sa banti école ngala ko ziti mu azona kwa na ti administration mais gi administration linga pa il faut soit ça kwa ti momboko a maçon a électricien a soit que ça lanze nzera kwa a ko idoti fanala fina ko donc ni là dembeso nzeso akenzeti bongoli na ndoni nambage akenzeti tena iboliti na njoni so azuti kwa petit ku titene sara et puis bananga aussi na njoni leki wasi petit sara manango iti tena amasikati ya gona devant hein akaiso point exact et puis na apialo wasi izana se titene isiki na beni fini mamandia tenti quoi so titene leke iba eleni njoni isiki na ndawo isiyani formation na 8 décembre so 2025 so on so donc na ndoni et que muti tene ça na quoi donc bien ti rassurer un travailleur que bangondo timbi ambagi tala ala la que leke kodro ala la kodra que mai mangtala il faut la nzepe il faut di mukwati kodoti na nganguti kwe mais na mbagi nga il faut ibando na ndoti condition tala tisango kwani titene ala wadangangu ala penser après ala inga que ya gona la legini tenti amongita la tenti gona reteta la tenti asisi soingo teta la na binanzera nje so ekibatina ifanala so mbeni ngiati ndara ngana bango yati a stand a kondati matanga so
Beni sanguswa kinagbechi lechi ege kitiso baba mama wa badalezo ti kiti kodro ti baoro swa ki pakara simplice Mathieu Sarandi si awara lege na biko ususu na beni kap na yatin beni kapa ti temingo tere ti ga mokonzi ti awa badalezo na kodosi si ti be Afrika tinga tembili minandoni awa gosinga ti na begeni ka tonga na Flavien agubisinga na ken likundu. Bokwa tiba dalezo awara fini mokonzi awe aike Mathieu Simplice Sarandi wato kwa ti alezo ti bauro solo yeke mbena mokonzi ti badalezo si akiro asorole ti fani useni laso ifana alaso aike gisarandi oko si adegapa ti gango mokonzi ti badalezo ndaniso afumbalo so mungo ti ala alimbi balimombe na mbrambra ayeda ti sorolo na lege ti pikango maboko wala acclamation na mungo tene ti lo na peko ti so asoro wawe Simplice Mathieu Sarandi akiri singila mingi na nzapa tene ti nzoni be ti lo ngalo kiri singila na afumba lo so ayeda ti kiri ti sorolo ti fanu useni minga kusala so badalezo asara lo na lege ti mamandia aketi tene lo soro andia ariye so ayere pour projet de loi andia so ngurubia aketokana lo boli ti lo da si lo soro nga ambina ndia so a London ya ti lo awa badalezo ni biani akere so proposition de loi ti tene ke soro ni si démocratie hein senda lezo alimiti mai biani na kodro ti république centrafricaine où c'est que ça la ti badalezo akati tene lo ke bembendo na ndoti kusala so ngurubia ke sala biati kodro na legeti bibe solo fana amlengeti kodro le fana la bibe ti lo ouais yati beni beaucoup so ireni projet ti société hein beaucoup niso apika beta amlengeti kodro la tenegi soni so la yé nani na ala sorolo a sorolo ouais il faut le sara faso y jeune de solo muso alimbi lo sarani tenen so na yaniso il faut le sarani ti te lo sarani do zangurubia na sese so ke kusala ti ngurubia la iya wa badal iya wa badalezo iketi ige ti ba kusala so ngurubia ka sala tono so agona nzoni ipika sako na ndoti ngurubia tono so adingi ibote nga menta zo ti ngurubia si kontrola limiti mai adingi ti ndoni kusala so yeke sala ndati siriri na be Afrika sorongo Mathieu Simplice Sarandi tongana mokonzi ti badalezo afabiani so awatu kwa ti badalezo ayeti warambeni mokonzi so alimbi ti sarasi kundi ti badalezo ti be Afrika alimbi ti mai na yati senda lezo Baba mama sango ti angbachi tambula tonga so mini sango so ki nagbachi leti egi aikiti so lango omana tinze so ikida si aiki mbeni lango so si ala so aiki bemendo nandu teneti zoni batango koforo ti leta ti ngurubia ti kodo si ti be Afrika so na lini aiki pakara Hervé Doba si ago legi oko tonga so ti kiri ti ba peku ti angiza so si aiki na ti gogoro ti leta na kodo si ti be Afrika awa go singa ti na mbageni ka Alvin Bombaringa na Junior Prince Maliavo aketi na nduti meni zoni note si bada so akebandu na nduti sandungu nginzanga na teneti maingo ti abakodro ti beti Afrika so ereni ekebedasi agutati ye dana pekoti akonde tala ti akusala so ala sara na ngusa kuse baluse na nduni uku so afango pekoti ni afatsilo atene ala wara anzoni dungolengo so asara ngundangu uku na ndambo tingiza so akitambwa na kodo sisi ti Afrika na fango apekoti bungoli tala so na lini mokiwara binyo biaso bandu na nduti amama nginza ti kodo sese ti be Afrika nga lula lokena liti bumbiso pakara Hervé Doba ala fatala la tene atene ti konomi ti ala ni akpe andiani nga aikena yati anzoni lege ti konde so akeba gigi na ngwe so anzoni dungolengo so agadi na pekoti kpengba kusala so BDAC agoda ti sara ti tene lo kpengba angangu kusala tene ti konomi dali ti akodro so kwelu na la ki sara kusala keri na ndoti kota kusala so isara la soge na liak na ndoti validation ti a compte ti 2025 ti BDAC so inga kwa ya kemini kota tati nginza ti semak akusala so ala sara na yatingu 2025 so afa 5,2 milliards de francs CFA donc un mini quota progression mini donc il doit féliciter à la petite là que passo à la sarso le petit
à quota instruction. Tia Guyati Kodron, So, Yatia conférence chef d'État à la Bouyanga, Nandoti, Teneti, la Sosa, la PDEAC, Titane, institutionniste, à Maï, à Côte d'Ivoire, à permettre que Titane a financé à besoin de Anzoni Tungolingo So, aike mule gena BDAC Titane, le bas, Tongane, si le lingiti Maï, Teneti Konomi, Ngati Tene, Anzoni Tungolingo So, Angba Kunaku, Teneti Akodro So, Kwe, aike Nagbeti Londanila, le Godati Kwenga Mingi Teneti, Pialuta la So, à la Irini Azobe. Pécaliti, Nantoni, Liba que à Action So, à Ministre des Finances à moi avec Johnny, donc il y a la Titane, il commercial aussi. Petit quota décision sur on aurait comparé situation type BDEAC 2024 à 2025 avec à Fanaï que évolution etc. Donc il doit ça un tout petit année à instruction tia il y a dit petit CEMAC il m'ont dit ça pour ça la nuit t'éternel BDEAC à Maï Anzoni Tungolingo So ake mwande legi na BDAC Titane loba tongane si le limbiti kengba ateneti konomi dalti zoni kusala ti zoso ake na lini paka radio donné evumeku so ale Titane ala kengba teneti konomi nga na teneti anginza Titane ala gboto mosoro agana nina kodo so kwe ake na beti Afrika 5 4 3 kunduti abenduti gigi sueki sala kusala teneti ndia tineneti amulingi nga na zoni batango amulingi na kodo sisi ti be Afrika asala na biko utaso na gbatachi bongi meni matanga susi na yati ngweni solo godati tene lomu ako songoni asala bali otana ndoko ibini bia susi abanda nduteneti akusala ti mwa maboko nazo na kodo sisi ti be Afrika wagosinga ti matiteron songo yongana vudakpa ngoya akapati mungo akururuso eke ginalegeti akabatu kusala sosi do kusala tibendo tikigiso abateneti maingoti amulenge wala UNICEF asara lega kwa timu mboko tikiri pali na ambinya pali sosi awa be Afrika eke warana kola seti be Afrika eke timu mboko tatene biani na amuzu vokoso ke sakusala na ndo kusala tibeni gbaso abateneti ala soiti ngangu asinala ngana tenti lengo songo na be Afrika selimbi tumulege nala tisala kusala tala na talegini na leti lando kamba tikusala timamboko na mamboko na Poti Ngurubia na ndokwa bendo gigi UNICEF na yati kodotie atambula nzoni mingi mbimbi na legeti mamboko na aitaso awarak pale na legeti lengo songo na Poti Amolengeti be Afrika igodati tene iwa akpu so ngoni kwe alingi baliota so UNICEF ayeda titene amuna ndokwa biati mamboko na zusa wa pale mbipense ake nzoni mingi igodanga fale titene i fa na zosokwe aksa kwa na ndokwa biati mungu mamboko na itaswa wa pali na tilingo songo na Poti Amolengeti be Afrika so tisala titene akusala atambula na legeni ndokusala tikberik baso abatene timungo mboko na la so itingangu asinala nze pepe timbala ko tisala kusala ndende na legeti warango agbakuru timulege na la titene ala sala kusala sinata pandeni akuru so ko mondi lege na la susi eke na andoko wainda mbasambala titene ala sala kusala tala si aina tamla na talegeni ya kwa keso alingbi ala bata gbakuru ni si ala sala na kusala akuso aketitene isa la mbeni yende pepe aketitene isa na kusala timulege na aita tieso awa pale titene ala wa zoni duti ala wa lege titene ala sa kusala ndende titene ala batana asewatala yitibu akongo iso titene isa tene encore landoni titene azokwe aksa kusala ndokwa biati mamboko na usawa pale nga so aksa kusala na ati akodoti na tangba ndende so to kwala datitene ala bembendo na ndoti akuruso zoni si alingi tensagi na kusala so iwarandali yeti ngana ti bata aikeso mungo mboko so atambula na talegeni aikengangu koso ndukusati beni baso abatene tala so yeti ngangu asinala so lenze pepe tingbala ko yeti ginangangu ti wara ayisi ala so akabwa kode tiro asana kusala tala na talegeni si abagi gina legeti mungo mboko tikundu tibendo tigigiso ke batene ti maingo ti amulenge ti kodro so na ngwe ala ke mo agbakuru titene amu mboko na akondo kusala ti beni baso
Tando tene ti akusala ti sepelango kuta matanga ndali ti awagusinga ti dunia mobimba awagusinga ti kodosi ti bi afrikanga angmana peko pepe si ti tiala ala goda na biko utaso na bage ti centre Jean 23 ti sala meni kapa ti buwango sango ngana ti bengolingo susi ala goda ti tene ala fa pelele abibe ti ala ndo tene ti akusala susi ala gesala na kodosi ti bi afrika awagusinga ti na bage ni ka Rodrigue Feitem ngana Martinez Gayo. Kutalango ti a wagusinga so isara ni na pikokete teneti lango tinze ututa ti bila usulani lingu ti sara na pepe teneti a matanga supa pasi na ati kodo so eke pikande fata na ndoli teneti carte de presse wala mbeti so sia mulegi na zo ti sara kusala tunga na wagusinga e ba ti a zo fade so na elina ati kusala ti iniki tonga so ake médecin lulu ka lugar journaliste soit que ingénieur lulu ka lugar journaliste soit que architecte lulu ka lugar journaliste non il est sur la carte de presse tu tenais inga soit là que journaliste et donc la carte de ceux qui tenaient là et qui étaient de sécurité si un journaliste et qui était d'attirer un journaliste il faut avoir un outil sur doit être outil là et qui était Tangwa journaliste, petit journaliste avec vivre dans l'Asia. Et dans des tenants na d'autres questions type Tangwa journaliste dans la gestion qui tenait fallu et bah qui tient à Wagusinga il faut avoir un petit sur internet tout pour jouer. Mais il faut bien à parler qui tenait le kono Inza. On continue Inza aussi le commun à Wagusinga na roi koko. Donc à ce que mulegi na akudazo ti ando kwa sokwa ti papo na yala limiti matériel tene tangwa journaliste a tout équilibré tene ti apeti futameni wagusinga na benindo ça qui m'a bouché a futambeni na benindo bala pa ça qui bala kono et pas avec la ligue ni pas donc il faut journaliste na tango ce que gars le vivre zoni le vivre dans d'autres qui sont le que dans le vivre tout en sachant que ni que wagusinga et petit loin qui tingande na awa gusinga kwa na vendredi so na ndoti biati kodro avec mbeni lege so biati kodro azana sisi titene luna wagusinga wa terre ala fika patara ala tentena kukuchala si akingali geso si ekipena de tene na lo directement na ndoti kusala ti si unda na wagusinga kwa soit qui représenter ndo kwa sangustiala wala ndo kwa singa cha na la ga na tinengo terre si tentene na kujo yake tonga su asanguti angbachi tambula baba mama efanala su lo susi lweke lekere agereti akusala tindo kusala susi ndo irini atene gufi RCA so akepakara Romain Pamo agoda na bikwa ususo na patati bongi tiziliti akapati manangweso atambula mlemi na ndo teneti fini pia lo susi ndo kusala tilo awarale getiziani na sisi tinga tembi mina ndo ni wagosinga tina bagenika Gladys ngana Cleopas Bombo il est créé Kapaso, Senge Pepe Batiso, Kapaso, Abagigi, Nalegeti, ceci ina Zoti Banque Mondiale, voilà, il compite, sous la ligne Bakoti, na Beti Menim Beti, soit que Moulegeti tenait à des banques mondiales, à Mouma Bakonaï, et bien là, il y a Tia Koussalati, Ambetiti, soit que Nalegeni Pepe. Beti Seti Bianiso, à que projet, soit Iratene, meni décret, c'était un Moulegé. Na a centrafricain quoi voilà wa dengo buziti kodroti wala ti dunia mobimba titene fadiso ala wara lege yamba titene fadiso ala gala de buziti ala na kodroti azuso itisala na ti so que ala soko wala ka fonctionnaire so que ça qu'on a de côté ta et final so que ça qu'on a de côté ti privé titene cela parce que a que titene a kirinani akiri na capital social ni na peko wala kiri ni kete na sese si par ça mulege na la so wala ke fayaka ala so ke kamakara ala so ke saranjere ndira kwa kete kitaye a limbi ala titene ala warambeti tala ala déposer tala na legeni a poko de dengo bouger cela c'est fade ande ala petit pusunduru na ndoti a banque ti wara so irate crédit ti juti na isa iratene wala accès na marché
isifadiso na sanguti awanguru na pikuti akutangwechi bubungo kanguchi wenti akuta bumbi susi aike pika ndembo na yati agbakodro muzungwe aike fadiso ti bumbi ti Paris Saint-Germain ganati Arsenal ti tingbi tere fade andenati akite angwesu aikega tinga tembi mina noni wagosinga ti Junior Prince Malia Vonga na role malikuzo Baba mama egu geretia la andaliti akpaleti masini si ego dafadiso na ngengeni sangotie Baba ma egu geretia fadinati apenze mbonga eke kirane nandoti asangoso titimbi aunzi awe biziala we alangmazoni